Dr. Barije Celestine umukuru w'irwariro hange ry'Ambara Regional Referral Hospital yakigamba kwihirira habyitaka rya cancer babireno bazika mu kutahirwa ekinte cy'Imbara City Council etakarondire mubazi itakero kugambwaho n'uryo rumwe r'Imbara Regional Referral Hospital twirenezika mu abantu abarko batine babo otireho n'abarko baresurwe police aho kwatkugira useme twemba kumamba tambaka teyamba wonka apana n'abantu abamano babazikaye ako wono turanko mutaone eji katugiye nk'aba investors naki yafa mwene mutahe mutwaro musenete hona Dr. Celestine Barije arabara yongera kwendwara yakakoko kasirimu no bucirabe kirungwa bari kutunjire mu bazo mu irwara bari kwikomutwaro gumwe n'200 bareberwa bari kwikirizo kumara mano bukoko mushagama ninga shivailo load suppression sirimu mureke kugireke kajanjara actually tugigambeho prevention ukwese kuba ukabustaininga ninga woyino umuntu kahamira ryogo ogona yatangaza na hanjonga yo kwinegeze byo barambuzombi amagara ninga medical tourism bwanyuma yo kuzicebera hamwe n'ubuhereza kweyongera atamu chiwanchi manisa ngo rabu yitweji na wantu bakwantu barambura baba tine kwera richa so twagitamu tindo gwensi yona kandi nibyo barambuzi biza kweyongera awa kujara bunkeje Mbara Regional Referral Hospital mwaka gw'byesento guhwire niyo yabire yakabiro mu kushemezo muhendo muhango gw'abarwire oyihereho murago gasha kwa beka kwikiriza